Ibadet, veza sa stvoriteljem. 8. sezona. Brak i porodica. Brak je sunnet i životni stil Božijeg poslanika alejhiselam, a porodica je ta prema kojoj vjernik i vjernica trebaju biti najbolji. Ibadetimo čuvajući svoje porodice i prenoseći vrijednost Islama sljedećim generacijama. Jak i produktivan muslimanski brak osnova je izgradnje čestite zajednice i ostvarivanja smisla našeg postojanja na ovom svijetu. Ibadet, veza sa stvoriteljem, u društvu sa Hafizom doktorom Kenanom Musićem. Ponedjeljkom od 10 sati. Urednik i voditelj Edin Spahić. U ime Allaha milostivog samilosnog. Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poštovani slušalci, eselamu alejkum i dobrodošli na talase Radija Bir. Ja sam Edin Spahić i vodit ću vas kroz 279. izdanje emisije Ibadet, veza sa stvoriteljem. Ostanite sa nama, želimo vam dobar prijem i ugodno slušanje. Dragi slušalci, i danas smo u društvu sa našim stalnim gostom, rukovodiocem katedre hadisa na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, doktorom Hafizom Kenanom Musićem. Hafize Musiću, eselamu alejkum, dobro nam došlo. Wa alejkum selam Edin Efendi, i vama i našim slušateljima i slušateljkama. Na početku i ove sedmice molim Gospodara da nas počasti korisnim znanjem i da na najbolji mogući način to znanje pretočimo u korito života. Molim Gospodara da nas počasti sve zajedno, da stalno proširujemo svoje vidike, ali pored tog proširivanja vidika da što više radimo po onome što znamo, jer zaista znanje doziva djelo, pa kada dođe djelo i ostane sa čovjekom. Kada nema djela koje prate znanje, onda znanje gubi svoju vrijednost koju mu je Gospodar dao. Da. Posebnu dobrodošlicu iskazujemo našim slušalcima, ali i gledaocima koji nas prate putem Facebook profila Radija Bir. Vjerujem da ćete i danas biti sa nama uz teme iz područja ibadeta, porodice i braka. Naravno, očekujemo vaše reakcije i sugestije koje su nam dragocjene, a naravno ostavljamo prostora i za vaša pitanja o temama koje tretiramo. Hafize, u okviru našeg prethodnog druženja na talasima Radija Bir govorili smo o dva važna procesa, a to su upoznavanje i vjeridba. Evo, tu priču ćemo danas, ako Bog da, nastaviti, ali prije toga, evo još jednom zbog čega su ove etape vrlo značajne. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sejidina wa nabijina Muhammeda sadiq il vadil amin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Hvala dragome Gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat, selam, pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj poruci, velim ashabima. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas sve zajedno počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu, da od svih nas udaljiš vatru džehennema i svako djelo koje približava vatri. Kada govorimo o utemeljenju bračne zajednice, mi prije svega govorimo o muškarcu i ženi koji pronađu zajednički okvir i pronađu zajedničke vrijednosti koje žele ostvarivati. Zbog toga smo kazali da je upoznavanje i vjeridba kao nešto što dolazi nakon samog upoznavanja mladića i djevojke i muškarca i žene, vrlo značajna etapa u tom nekom njihovom životnom putu, i to želim posebno naglasiti, da to što muškarac i žena, musliman i muslimanka, vjernik i vjernica ulaze u bračnu zajednicu nije izraz nekoga ličnoga nedostatka, nego je izraz jedne zrelosti zbog koje žele ići dalje sa svojim životnim projektima, sa svojim životnim ostvarivanjima. Ono što mi u suštini radimo
kada spoznajemo gospodara, mi ispunjavamo svoje biće smislom. Zatim, dakle, kroz odnos koji imamo prema sebi prepoznajemo kapacitete koje nam je gospodar dao i kroz te kapacitete koje imamo mi ulazimo u interakciju sa drugim ljudima. Mladić i djevojka ili muškarac i žena u procesu upoznavanja prije svega moraju znati zbog čega. Mi smo govorili da je vrlo značajno prije ulaska u bilo koju situaciju da znamo koji su naši motivi. Također kazali smo da je neophodno da nas u svemu tome prati ispravno znanje, ono znanje koje nas štiti od upadanja u neželjene situacije, od te situacije gdje ćemo, Bože sačuvaj, nekome možda uvrijediti nekoga ili nečije srce slomiti. Dakle, ova etapa upoznavanja i vjeridbe je vrlo značajna jer ona je poput jedne pretpostavke ili poput jednoga temelja za bračni, budući bračni život. I zbog toga u procesu, dakle ulazak u ovaj proces iziskuje prije svega namjeru da čovjek, muškarac ili žena uđu u brak. Prije toga je potpuno besmisleno. Dakle, i mi znamo da je čak i norme koje imamo u šerijatu od pokrivanja žene do adekvatnog ponašanja muškaraca i odjevanja muškaraca, adekvatnog govora s obje strane, da sve to treba da štiti onu ličnost, dakle, u kojoj je žena i u kojoj su muškarac unutar bračne zajednice u odnosu na onu dimenziju u kojoj smo mi kada radimo, kada smo, da kažemo, angažovani oko ovih nekih elemenata gdje nema intime, gdje nema seksualnosti, gdje nema, i tu možemo kazati da upoznavanje danas je izuzetno značajno zbog toga što se nekako, posebno kada se radi o ženama, uloga žene se svela, i to je vrlo opasno, ili rekao bih pozicija žene se potpuno materializirala i svela se na ono seksualno ili na ono što je jednostavno jedna mala dimenzija. Jer mi kada govorimo o ženama, mi govorimo i o majkama, govorimo i o našim nenama, govorimo i o sestrama, govorimo i o kćerkama, govorimo i o unukama. Dakle, svoditi ženu na jednu dimenziju, a to je dimenzija supruge ili dimenzija, dakle, osobe sa kojom čovjek, dakle, ima ostvario ove svoje potrebe koje ima, je pogrešan. A ono što je, da kažemo, gore od toga je još kada se ta dimenzija, dakle, svede na jednu dimenziju, rekao bih, isključivo osobe preko koje dolazi do zadovoljavanja nekih seksualnih potreba, često i izvan okvira braka. I to je nešto sa čime mi moramo se suočiti, jer tražiti od omladine danas, od mladih ljudi da budu moralni, a ne omogućiti im pretpostavke da to budu, je jednostavno tražiti od ove generacije sa kojom mi imamo, s kojom nas gospodar duži, jednostavno znači udaljiti se od onoga što je, dakle, elementarna pretpostavka za ostvarivanje. Moramo im kazati, naravno da se trebate upoznavati, nakon upoznavanja dolazi do vjeridbe, međutim, upoznajte se, izbližajte se u onome trenutku kada želite da formirate brak. Imajte na umu onako kako vi imate sestre, kako imate majke, onako kako bi vas boljelo da neko povrijedi vašu majku ili povrijedi vašu sestru, ili eto, ako čovjek može napraviti neku, da kažemo, projekciju u budućnost, onako kako bi nas bolilo da neko povrijedi našu sestru, ili s druge strane da povrijedi brata ili naše dijete. Dakle, tako ulazimo u taj odnos upoznavanja gdje je namjera, dakle, da se mladići, djevojka ili muškarac i žena upoznaju jedno sa drugim, vide koje su im želje u životu, vide kakve su im, da kažemo, planovi u životu, vide koliko se poklapaju, dakle, njihove percepcije svijeta, i možda u toj fazi se priprema jedan imunitet na one napade koje svako vrijeme nosi sa sobom neke napade. Dakle, i neku formu ugrožavanja veze između ljudi. I nije to samo između supružnika, nego generalno. Dakle, upoznavanje je značajno jer nama pruža priliku da vidimo da smo na istoj stranici sa nekim, da dijelimo vrijednosti, da dijelimo percepciju, da dijelimo neke želje koje želimo da ostvarimo, i stoga upravo u ovoj fazi upoznavanja mi otkrivamo te potencijale i kod sebe i kod drugih, i naravno tu se ostvarujemo u svome robovanju gospodaru. Mi smo kazali da nakon spoznaje samoga sebe, dakle, da smo na ovome svijetu i da nas je gospodar počastio time što postojimo,
ogroman je zadatak svakog od nas pojedinačno da otkrije poziciju, odnosno da otkrije potencijale koje mu je Gospodar dao kako bi se ostvario, dakle i kroz svoju porodicu u kojoj se rađa, kroz čestit odnos u porodici, kroz brak koji čovjek formira i koji živi, i naravno onda ide ono što je u suštini želja svakog vjernika i vjernice, a to je da ostvari se u zadovoljstvu svoga Gospodara, odnosno da se ne postidi ni etape upoznavanja, da utemelji, kako je to Gospodar uzvišeni u Kur'anu Kerimu kazao, efemen esese bunjanehu ala takva min Allah, zar je onaj ko je svoju građevinu, svoj projekat, svoja nastojanja utemeljio na svijesti o Allahu, na pokornosti Allahu, na udaljavanju od onoga što je zabranjeno, na činjenju onoga što je dozvoljeno, jednak kako kaže Gospodar, kemen esese bunjanehu ala šefa džurufin harin, poput onoga koje svoju građevinu, taj svoj neki životni projekat utemeljio na podlokanoj ivici, dakle na nečemu ispod čega jednostavno nema snage da se taj projekat i to životno pregnuće i napor nekako zaštiti. I zato kada dođe do vjeridbe, mi govorimo o jednoj etapi obećanja da će se mladić i djevojka jedno drugome posvetiti, ako Bog da, kroz bračni ugovor koji će kasnije nastupiti, ali prije svega dolazi do jednog, rekao bi, ostvarivanja onoga hadisa Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gdje on kaže al arwahu džundun muđennede, da su duše vojska koja je mobilizirana, koja doziva jedan vojnik koji pripada vojsci toj, doziva vojnika te vojske, dakle srodne duše se približavaju i ostvaruju kroz korake u koje će zajedno ući. Da. Evo, Hafize, prije nego pređemo na današnju temu, ostali smo dužni nekoliko odgovora iz prošle emisije našim slušalcima, a ove njihove interakcije sa njima su nama zaista važne. Bio je jedan selam iz Kišnog Esena od našeg slušatelja Admira, koji masu selami i evo pita za savjet. Kaže, danas u svemu pa i u pitanju ženidbe je dosta teže. Dosta ljudi je prošlo svašta pa su oprezni i ne žele nikoga preporučiti, a s druge strane rekao bi da danas neke stvari nisu po tom pitanju kako treba. Konkretno pitanje, kako danas da se neko upozna ako niko danas neće nikoga da preporuči ili da kaže za nekoga? Pa ne mislim to je jedna generalizacija, dakle poznajem mnogo mladih ljudi, mladića i djevojaka koji su preko preporuke, dakle ušli, upoznali se sa svojim budućim bračnim drugom. Neophodno je gledati da budemo, i mi smo o tome nekoliko puta govorili, evo da to ponovimo, ako se čovjek kreće u krugovima koji drže do vjere, ako je u svome džematu, ako gleda da čini dobro, to dobro jednostavno privlači ljude koji su slični. Tako i sa bračnim drugom. Ako sjećam se jednog od mladića u vrijeme kada sam bio srednjoškolac, kaže, oženio se i sutradan je otišao, Hanuma mu je, nije mu smatrala to lošim, što je drugi dan nakon vjenčanja otišao jer je imao neki hajrat koji radi, otišao je da to radi. Dakle, ako je čovjek u dobru, onda će se to prepoznavati od ljudi koji će preporučiti, a s druge strane sama činjenica da se krećemo u krugovima ljudi koji misle dobro, govore dobro, rade dobro, kroz naše džemate, kroz relacije sa ljudima koji znaju za uzvišenog Gospodara, to nam otvara mogućnost. Naravno, možemo reći da je sumnjičavost ljudi malo proizvod, ja bih rekao, i prevelikog broja informacija do koje ljudi dolaze. Mi često znamo o ljudima ono što ne bi voljeli da znamo. I to treba jednostavno kanalisati sebi. Često te informacije nisu provjerene. Zamislite kada imate situaciju da se i preko društvenih mreža i preko ovih sredstava, ja mislim da je danas lakše doći potencijalno se upoznati sa nekim i otvoreno govoriti o svojim namjerama nego što je bilo prije 50 ili 100 godina. Trebamo koristiti mogućnosti koje imamo, ali prije svega trebamo živjeti. Ako živimo vjeru, ako živimo, dakle, ako se na nama vidi da se udaljavamo od harama, s druge strane imate i problem kod nas individualno. Mi krivimo kontekst za ono što je naš problem, dakle, ono što je naš izazov. Mi kada živimo ono što ljudi, dakle, prepoznaju, onda će se takvi ljudi oko nas i okupljati. Neće se onaj ko laži, ako vidi da mi to ne podnosimo, da ćemo ga mi sami isključiti iz društva, dakle, jednostavno neće nam biti blizu. Ovdje je vrlo značajno, ja razumijem da ima razočarenja
sumnja, i to je dobro naš slušalac primijetio, ima je možda straha, ali najveći strah koji čovjek bi trebao imati jeste onaj strah da neće ostvariti zadovoljstvo svoga gospodara. Ako me neki mladić pita da ga preporučim nekome, a zaista ga znam, moja obaveza da ga preporučim. Ako znam da je mladić dobar, isto je tako i za djevojku. To je nešto gdje mi pokazujemo, to su lijepo i kazali, kaže, jedan od najvećih uzroka neuspjeha je strah da čovjek pokuša. Dakle, pokušati je nešto što je obaveza, pogotovo u vremenu kada se traži da se na halal način, da se uđe u brak, da se formira porodična zajednica, da se formira bračna zajednica. Tu ne treba se bojati nekoga neuspjeha ili razočarenja, niti nas treba obeshrabriti što neki ljudi možda danas upravije, možda opreznije daju, jer kroz svašta ljudi prolazi u životu, pa ih njihova životna iskustva u velikoj mjeri optereti. Zato je jedan od ashaba znao govoriti, kaže, nemojte mi govoriti o ljudima, želim kad izađem pred njih da uzmem ono što vidim, a ne ono što sam čuo, što možda i nije provjereno i tako dalje. Da. Evo, još samo jedno pitanje našeg Izeta. Assalamu alaikum, molio bih Hafiza da mi odgovori i da pomogne. Kćerka mi se udala za nemuslimana. Odgajana je u islamu, postila, klanjala i u svojoj 28. godini upoznala je nevjernika i obznanila svoju udaju. To je bio šok za mene i tada sam prekinuo sve kontakte sa njom. Masu selam. Prije svega molim dragog gospodara da Izetu i svim roditeljima olakša teške halove, a za one koji, hvala Bogu, nisu u teškim halovima, da ih sačuva od tih teških halova. Mislim da je za njega kao oca možda danas životni projekat da pokuša da uz Božju pomoć kćerci ukaže na ono što je dobro, ne bi li gospodar je vratio, dakle, u okrilje onoga sa čime on zadovoljan. Ono što treba potencirati, to, dakle, ogroman je grijeh, da spada među najveće grijehe da osoba sklopi brak sa osobom, dakle, da se žena uda za nemuslimana. Mnogi od učenjaka danas isto govori za brak muslimana sa nemuslimankom, jer je od uvjeta bračne zajednice da se djeca odgajaju u islama. U većini društava gdje se dešavaju ti takozvani mješoviti brakovi, često se ne može odgojiti dijete da bude u vjeri u jednoga Boga, da drži do namaza, da drži do vrijednosti. Ona na taj način, ako nije kazala da je ono što je učinila da je dozvoljeno, ona nije izašla iz okrilja vjeri, u smislu nije počinila grijeh kojim se izlazi iz vjeri, ali je počinila ogroman grijeh. Vidim na Izetovoj reakciji da je jednostavno to je možda jedan od najvećih problema sa kojima se otac može susresti tokom svoga života. Međutim, savjet je, ako može i preko supruge i preko, da ostvaruje taj nekakav kontakt, ne bi li Allah dželešanu dao, ili da taj zet koji je, taj muškarac kojim je ušla u brak, da prihvati islam, da postane musliman, ili da ona shvati šta je uradila, da bude svjesna svog postupka i njegove težine. Ovdje posebno bih naglasio, mi smo dakle, jedan od razloga što govorimo da su porodica i brak, odnosno da svoje ibadete ostvarujemo kroz porodicu i brak, jest upravo ova neželjena situacija. Ja mislim da bi naš Izet, kao i svi mi, ne znam šta od ovih materijalnih dobara bi poželio da ima, a da se to desi, nego bi kazao nek mi se to ne desi, pa nek nemam ništa na dunjaluku. Dakle, zadovoljan sam da prođem kroz ovaj dunjaluk bez ikakvih blagodati, samo da moje dijete uz Božju pomoć krene pravim putem. I tu moramo, dakle, ono što sam malo čas kazao, ako tražimo, i tu smo svi zakazali na neki način, svi možemo više raditi, ne kažem da smo zakazali u smislu da nije ništa urađeno, hvala Bogu, urađeno je stvari, ali ako mladićima i djevojkama ne omogućavate mogućnost da se druže po džamijama, da se susreću na različitim aktivnostima, od nekih aktivnosti koje će imati, dakle, uz džamiju, pomoći socijalno ugroženim ljudima, zajedničkim, dakle, sadržajima. Kasnije kada dođe, jer pazite, današnja društva, i zato smo i kazali prilikom govora o vjeridbi, da trebamo imati na umu kakve su okolnosti i kontekst u kojem mi jesmo. Ako moje dijete je izloženo druženju sa nemuslimanima, srca vole onoga koji im čini dobro. Ako neki nemusliman učini dobro mojoj kćerci, mogu očekivati da njeno srce krene prema njemu. Jedino neće krenuti kada njeno viđenje, dakle, i tu je pitanje odgoja, kada njeno viđenje koliko joj Allah daje i koliko ima kroz svoju porodicu u smislu pouzdanja i oslonca,
onda ona neće mijenjati taj oslonac ni za jedan drugi. Dakle, moramo puno više uraditi svi zajedno i molim Gospodara da olakša Izetu, dakle, neka pokuša na neke suptilne načine, kroz nekakve komunikacije, neka pokušava, neka ne diže ruke od svoga djeteta u smislu prekidanja veze u ono, da kažemo, definitivno, nego nek to bude neko podsjećanje. Naravno, djeca su, kako to kaže jedna prelijepa arapska izreka, el weledu sirru abihi. Znajte da su djeca vaša tajna oca i majke. Mi u njih podsvjesno pohranimo namaz, vjerujte, ako vidje da mi držimo do namaza, mi u njih pohranimo podsvjesno s kim se mi družimo, koga puštamo u život. Kada se desi velika iskušenja, kažemo kako se desilo, pa puštao sam samo čestite ljude, može se opet desiti. Međutim, kada na taj način postupamo, smanjujemo mogućnost da nam se desi ta iskušenja i ti izazovi i posebno zamolio bi Gospodara da ojača naše očeve i naše majke, muževe i žene, da pokažu da sadržaj vjerničkog života je takav da ga kćerka i sin priželjkivaju. Kada imate sinove i kćeri koji priželjkuju formiranje braka, znajte da smo mi kroz brak pokazali da je to jedna mirna luka u kojoj se može živjeti i ovdje, pazite, srca vole onoga koji im čini dobro. Ulazak njen u brak je pitanje interakcije, upoznavanja. Dakle, ona se upoznavala, mi smo kazali, upoznavanje sa suprotnim spolom. Dakle, dolazi u onoj fazi. Sad zamislite kad dijete živi izloženo 10-15 godina različitim interakcijama i mi očekujemo isto oko kad bi bacili šibicu u nešto zapaljivo, kaže, ako Bog da neće se zapaliti. Dakle, nemoguće, jer interakcije jednostavno porađaju ili izdejstvuju vezivanja. Vezivanja su ta koji se mora čuti. Zašto mi spominjemo uzvišenoga Gospodara? Da bi kroz usmjerenje našega srca usmjerili sve svoje postupke prema zadovoljstvu Allaha dželešanu. Zašto imamo 5 dnevnih namaza? Mogli smo imati jedan dnevni namaz koji traje pola sata i svih 5 namaza je tu. Zato što smo kao bića skloni nemaru. Jednostavno, taj nemar se onda pokaže kroz najrazličitije izazove i to je, kako je to jedan od velikana kazao, uvijek učite dove za one ljude koji su iskušani. Izetovo iskušenje je golema, a molim Gospodara da mu pomogne, ali treba znati da ona ako nije smatrala da je taj njen postupak dozvoljen, dakle u smislu islamskih propisa, ona ostaje u okrilju vjere, treba pokušavati na suptilne načine, naravno kako zna i kako umije, da radi na tome, da ne bi li Gospodar dragi dao da ili taj muškarac kojim je stupila u brak ili da sama ona prepozna šta je tu u svemu tome problem. Da. Evo, temu vjeridbe o kojoj smo govorili, o kojoj želimo danas završiti govor, zatvorit ćemo tu temu kroz pitanje njenog raskida. Šta se Hafize dešava i evo kakve posljedice proizvodi raskid vjeridbe? Dakle, kazali smo da vjeridba sama po sebi nije ugovor, već je jedno obećanje sklapanja bračnog ugovora i možemo govoriti da u tom periodu upoznavanja koji može trajati duže ili kraće, preporuka je da ne traje predugo, nego da to bude onaj period koji odgovara mladencima, odnosno budućim supružnicima da pripreme ono što je neophodno da zajedno žive. U tom periodu obično dođe do, da kažemo, zbližavanja, dođe do različitih forma darivanja i različitih formi, da kažemo, pažnje koja se pokazuje. Tu bih prije svega kazao, kako smo rekli, nije dobro. I nedavno su radili jednu studiju, mislim u Velikoj Britaniji, da sam čitao, da je 70% razvoda braka uzroci su ranije relacije, ranije veze. I zbog toga upoznavanje između mladića i djevojaka formira kod mladih ljudi jednu sliku koja je već se dobrano formirala ili u velikoj mjeri formirala preko društvenih mreža idealnih ljudi. Dakle, to je vrlo opasno. Dakle, ovdje govorimo o najvrijednijim što smo dali jedni drugima u periodu vjeridbi. Dali smo jedni drugima vrijeme, tako i sa upoznavanjem.
Pazite, vrijeme ne možete nadoknati. To je resurs koji je djevojka i koji su mladić dali jedno drugom. U tom periodu izlaganje, dakle, mnogim upoznavanjima, širokim upoznavanjima, to je jedan prelijepo, on je i alim, ali je i psiholog, da kažemo, ulema je u šerijatu, ali je i psiholog, on je kazao šta se dešava kada imate stalnu interakciju s osobama suprotnog spola, bez da to ima potrebu posla ili onoga što čovjek treba tipa u prodavnici ili ovdje ili ondje. Kaže, vi u jednom trenutku sklapate sliku koju apsolutno nema. I tu treba biti vrlo opasan i vrlo oprezan, jer je opasna je to pojava, jer se u tom trenutku dešava jedan problem. Mi sklopimo sliku koje nema. Dakle, u smislu komunikacije, u smislu, ne znam, fizičkog izgleda, u smislu porijekla, u smislu, dakle, kada imamo interakcije sa ljudima, dakle, formira se ta jedna slika i tu bi prije svega, kada se radi o raskidu vjeridbe, radi se o odluci da ono vrijeme koje smo uložili, da nismo dobro uložili. Dakle, nismo na adekvatan način, dakle, prepoznali, jer samom vjeridbom to podrazumijeva da smo već osobu upoznali, da se pripremamo za brak. Drugo, sad imamo ova materijalne stvari koje se dešavaju, odnosno koje se razmjenjuju. Ono što ulema nas uči, pogotovo da sve ono što je, da kažemo, hrana ili prehrambeno ili ono što se odjeva, dakle, to ako se razmijeni kao pokloni, to je nešto što se ne može ni potraživati. Međutim, ukoliko postoje neki darovi koji su vjerenik i vjerenica razmijenili, a radi se o nečemu što ima vrijednost, kaže, imaju pravo da traže jedno od drugoga povrat. I to je generalni stav. Međutim, ono što stalno kažemo, onako kako smo govorili da ne bi trebalo ulaziti u relacije kojima ćemo sebe opteretiti psihološki. Jer vi imate, kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, la yafruku mu'minun mu'minatan, neka ne prezire, neka ne mrzi vjernik vjernicu. Pogledajte, ako sam istinski vjernik, ne mogu u mome srcu ne bi smio biti prezir prema vjernici. Zašto? Ona nosi vjeru. Jer zašto kaže poslanik na kraju ovoga hadisa, in sahita minha khuluqan, ako nije zadovoljan sa nekim karakterom koji i vjernica ima, radija minha akhlaq, zadovoljan je sa drugim karakterom kojeg ima. Dakle, ovdje se onda, kada ulazimo u materijalne relacije, dakle, imaju pravo oboje da traže da se vrati ono što je dato. Obično to bude, jeli, prsten vjeridbeni, naravno, ili dakle, neki poklon koji, jel to ogrlica, jel to sat, jel to nešto od onih poklona koji se uobičajeno daju, s tim što postoji kod uleme jedna tendencija da, dvije u stvari tendencije. Prva tendencija je da se pravi jedna razlika između toga da vjerenica, dakle, prekine vjeridbu, onda bi vjerenik ima pravo da traži, jer je ona prekinula. Međutim, ukoliko on prekinuo, ima ona pravo. Dakle, zbog čega pravi tu razliku? Jer ko je taj koji je inicirao sami raskid vjeridbe, jer je ta osoba na neki način ugrozila taj jedan predkorak za stupanje u brak. I tu dolazimo do druge dimenzije koja je savremena. Ranije se u šerijatu nije govorilo, do prije stoljeća ili pola stoljeća, nije se govorilo o šteti koja je nanešena vjerenicima zbog propuštenih prilika, zbog propuštenih mogućnosti. Na primjer, djevojka ostavila fakultet, očekivala da će se udati, odjednom nakon 3 mjeseca on kaže, ja ne bi se ženio. Zanimljivo je da, evo, na primjer, dr. Vehbe Zuhaili, autor najpoznatijeg enciklopedije islamskog prava, kaže, prema osnovama koje imamo u šerijatu, ona ima pravo da mu traži nadoknadu. Jer ja sam, ili ne znam, ostavila, na primjer, posao. On rekao, mi ćemo otići u neko drugo mjesto, na primjer, da živimo u drugi grad, i on ostavi posao tu. Tako da, kad govorimo o tim materijalnim pravima, vidimo zaista onu životnost šerijata, da ima pravo da traži. Naravno, u konačnici sve se to svodi na onu dimenziju ili na onaj odnos u kojem čovjek treba gledati kako će dragome gospodaru dati odgovor. Jer danas ne postoji neka sila koja može, ne postoji državni instrument prinude vjerenika i vjerenice da to nadoknade. Međutim, ako sam vjernik, ako sam svjestan da sam svojim ponašanjem uzrokovao da neko, isto je tako, ako vjerenica uslovi mužu, da onaj budućem mužu, vjereniku nešto da uradi. Dakle, ono što bi trebalo da nas vodi, i to je preporuka Hasana el Basrija kada je upitan koga u život svoje kćerke da pustim, ko da mi bude zet, on je rekao onoga ko je svjestan gospodara. I obrnuto. Dakle,
s kime da oženim svoga sina, gledaj da to bude ona žena, jel, koja zna za gospodara. I tu ove dimenzije dolaze do izražaja, i dolazi do izražaja posebno to što oni pokloni koje razmjenjujemo. Nedavno sam čuo od jednog svog učitelja, kaže, do te mjere je jedan vjerenik pratio šta je dao mladoj, da je kad je ona raskinula vjeridbu, doveo je tog imama i rekao je, kaže, gledaj šta sam ja, i sve račune čuo, hajde, kaže, račune za prsten, račune ne znam ni ja za ovo, za ono, ali kaže, Jaščarek, evo sam je, kaže, ovdje odveo na ručak, kaže, nju njene. Mislim, do te mjere to može, do te mjere može ta materializacija. U ostalom, srodne duše se privlače. Možda ima ljudi kojima to odgovara. Dakle, takav pristup gdje će se sve gledati. Međutim, kada se govori o raskidbi, jel, o raskidu vjeridbe, vjeridba sama ne podrazumijeva nikakva, jel, da kažemo, prava, jer je to u suštini obećanje da će se osoba oženiti, odnosno udati. Međutim, ono što se dešava u tom odnosu iziskuje da preispitamo se šta smo dali, šta smo uzeli, šta smo obećali, šta smo uzrokovali, i da to bude, dakle, jedan vjernički korektan odnos, ono gdje imamo, dakle, pravo, možemo potraživati, ili kako to ulema kaže, i to je preporuka, bez obzira, preporuka je muškarcima prije svega, da li je došlo do raskidbe vjeridbe sa njene strane ili od strane vjerenika, da jednostavno ne potražuje prava, jer to je pitanje nekog elementarnog edeba. Ne želim, ja sam ušao sa iskrenim namjerom, ono što sam dao nisam dao, dakle, da bi sutra potraživao, i zbog toga preporuka koju imamo u toku, jel, perioda dok traje taj status da su vjereni, preporučuje ulema, nemojte davati one poklone koje ćete kasnije potraživati. Budite umjereni u onome što poklanjate. Jer tek kada dođe do braka, onda se dolazi do poklona i mehra samoga i drugih poklona koji imaju veću vrijednost. Da. Na tragu ovoga o čemu govorimo, Hafize, je i javljanje naše Muamere, koja kaže, danas više nego ikada nema iskrenosti ljudi. Ljudi su licemjerni. Žalosno, ali istinito, materializam je nadvladao moralnost. Više se gleda šta neko posjeduje, a ne kakva je osoba. Evo, molim Hafiza za mišljenje. Pa naravno da je to jedan veliki izazov, i ja molim dragog gospodara da nas počasti, evo, mi koji se družimo na talasima Radija Bir, da mi radimo na svojoj iskrenosti. A prije svega to je jedan proces stalnog propitivanja i preispitivanja čovjeka, zašto radimo ono što radimo, zašto smo rekli ono što smo rekli, zašto smo uradili, jel, ono što smo uradili. Ta materializacija je posljedica usmjerenosti. Zato smo kazali, sklapanje braka ili ulazak vjernika ili vjernice u brak nije bježanje od realnosti koju imamo. Imate ljudi, muškaraca i žena koji se nikad nisu ženili i udavali, a napravili su izuzetne stvari za umet, izuzetne stvari za sebe. Dakle, ulazak u brak je, dakle, još jedna dematerializacija, jer mi, pazite, kada ulazimo u brak, mi na neki način gradimo na onome što je nematerijalno. Jer brak sam po sebi, jest, on ima materijalne rezultate. Posvećenost, jer kažu da je, nedavno sam čitao jedan interesantan tekst, kada govori o uspješnim ljudima, kažu da je jedan od glavnih elemenata uspješnosti posvećenost ili fokus. Dakle, vi se fokusirate na svoju relaciju sa svojim, jel, mužem, odnosno sa svojom suprugom, da biste se ostvarili u kontekstu bračnoga, jel, bračne zajednice, odnosno da se ostvarite kao muž ili kao žena. Ovdje ova materializacija je jednostavno jedna tendencija koja jednostavno u velikoj mjeri oblikuje prije svega, ja bih rekao, ono što smo najodgovorniji da čuvamo, a to je pitanje naših emocija i našega usmjerenja, naših percepcija. Ako imamo ispravne emocije, onaj ko voli materijalna dobra, on je već u velikoj mjeri materializiran. Onaj ko voli uzvišenog gospodara koji je stvorio ta materijalna dobra, on ima pretpostavku ne da se u potpunosti dematerializira, nego da oplemeni svoj odnos prema materijalnim dobrima, dakle, kroz svoju vjeru u gospodara, kroz traženje njegovog zadovoljstva. I baš jučer bliska osoba spominje jednog našega zajedničkog prijatelja, pa kaže, znaš da je on ostao u svoju hanumu, ona je na postelji gotovo 15 godina bila. Koja je to dematerializacija odnosa da je on bio spreman, iako, da kažemo, ono što podrazumijeva brak, kako on to sam govorio, kaže, evo, vi sad svi imate djecu, a ja prošlo je toliko godina, evo, ni djece nemam. Dakle, ali
radi gospodara, ja sam je doživio kao nekoga o kome trebam voditi računa, Allah je povjerio meni. I tu, dakle, kada dolazi do dematerializacije, ne kada se mi udaljimo od materijalnog, nego kada mi u interakciji sa ljudima pokažemo da jeste, materijalno je značajno, materijalno je bitno, ali je bitnije i značajnije od materijalnog da činim ono sa čime je Allah zadovoljan, s čime je gospodar zadovoljan. Kada govorim, da govorim istinu, kada radim, da radim kvalitetno ono što radim. Kada imam interakcije sa ljudima, da ne mjerim ljude prema materijalnim dobrima koje oni imaju, nego da ih mjerim prema karakteru kakav imaju. Jer vi pogledate kako nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio da tu će nam pomoći da pokažemo koliko smo iskreni. Ako gledamo čovjeka koji je milijardir, jednako kao čovjeka koji možda nema, preživljava iz mjeseca u mjesec, dakle u smislu poštovanja, mi smo već na neki način se dematerializirali u velikoj mjeri, imamo pretpostavku da nosimo. I to je nešto na čemu treba raditi, jer šejtan i njegovi napadi nestaju. Dakle, pogotovo ovo je preporuka i dakle našim slušateljima i slušateljkama, nemojmo nikada generalizirati. Recimo u velikoj mjeri se nešto raširilo. Ali opet, hvala Bogu, ima i drugih primjer. Jer bi i generalizacija nekako šejtanu tu otvaramo sutra kad nas napadne šejtan, dakle, pa svi su takvi, pa svi su neiskreni, nisu svi neiskreni, niti su svi materializirani. Tako da u velikoj mjeri su se određene bolesti raširile i to je naša slušateljka Muamera lijepo kazala, ali mi moramo, evo, u vjeridbenom procesu, kako ćemo znati da je neko iskren? Kako je to jedan čovjek kazao, Bogat, kad si ti zavolio svoju ženu? U kojem se, reci mi kad se desio taj trenutak? Mi to ne znamo. Desio se, kako kaže on to lijepo, u trenutku kad si, ne znam, napravio jedan gest gdje si pokazao da ti je stalo do te osobe. Opet si kroz nešto materijalno pokazao nešto što je u tebi. Tako da raditi kontinuirano na našoj nutrini, na našim srcima, glančati naša srca. Zašto? Da imamo takvu percepciju da ona ljepota vjere koju imamo da bude reflektovana kroz naš um, kroz naša srca, onda će se to vidjeti na našim postupcima, ali je preporuka posebno, vidim da smo često, zato je kuranski ajet la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah ne voli da se o zlu govori osim onoga kome je nepravda učinjena. Mi mnogo danas slušamo o zlu, slušamo o negativnim pojavama, da u jednom trenutku pomislimo da je ili vrlo malo ili da gotovo nema, ili nema nikako onoga što je pozitivno. I evo, mi znamo vjeridbi koji potraju neko vrijeme, mladenci se uzmu, a s druge strane znamo nekoga koji je raskinuo vjeridbu ili raskinuo vezu koju je želio da, i onda nas nekada optereti. U učenju Kur'ana ima jedan zanimljiv recept. Kažu, onaj ko poučava ljude da uče Kur'an, jer oni dosta nepravilno uče u toj prvoj fazi. Kaže, kad završi s učenjem, najmanje pola džuza bi trebao proučiti polako po tadžvidu pravilno. Pitaju zašto? Kaže, zato što nema šanse da njihovo učenje ne utječe na njega. Dakle, u jednom trenutku on će, i zato kod mnogih ljudi koji rade u poučavanju vidimo da oni, isto je tako sa negativnim pojavama. Ako slušamo negativne pojave kontinuirano, onda će se definitivno desiti kod nas jedno udaljavanje od onoga što je pozitivno. Pozitivno treba afirmirati, o pozitivnom treba govoriti, jer pazite, ogroman prostor kod nas šejtan ima, ako sutra kažemo, pa gledaj, svi su neiskreni. Svi su, svi varaju, svi kradu. Niti je to tako, niti je. Dakle, u jednom društvu može biti mnogo ili više ili manje ljudi koji lažu, koji su neiskreni, koji na neki način obmanju. Mi možemo danas govoriti o obmanama vjeri. Govorili smo da pogledajte šta je zanimljivo. Nije dozvoljeno, ako je neka djevojka isprošena, evo govorimo konkretno o vjeridbi, vjerena djevojka, haram je drugome muškarcu da ode da na bilo koji način poremeti taj odnos. A šta smo rekli, je li to ugovor? Apsolutno nije ugovor. Tako? Radi se o obećanju da će se vjeriti. A sada zamislite, kada imate oženjenog muškarca ili udatu ženu, i zato ima u predajama gdje se govori da je velika srdžba Allahova nad onim čovjekom ili nad onom ženom koja bračni ugovor, dakle, koji postoji, koji je tu, narušava. Drugo je da od strane muškarca ide neka inicijativa, onda je to pitanje njegovog nekorektnog odnosa prema vlastitom braku. I kad govorimo o iskrenosti i neiskrenosti, kako to lijepo jedan stih kaže, tvoja iskrenost je u srcu tvome pokrivena. Mi ne znamo je li je ima ili je nema. Kaže, djela su ta
Djela su ta koja to pokazuju. Ja molim Gospodara da nas ukrasi onim djelima gdje ćemo pokazati da nam je pogled uzvišenog Gospodara najbitniji, da nam je njegovo zadovoljstvo na prvome mjestu, a ne sumnjam da će vjernici i vjernice koji prepoznaju takav odnos biti sa nama zadovoljni. Naravno, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوَ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ, kaže uzvišeni Gospodar, ma koliko ti Muhammede izgarao da većina ljudi vjeruje u Gospodara, da budu mu'mini, kaže nećeš uspjeti. I u svakome društvu je ta borba sa zlom, posebno sa zlom nevjerstva, sa zlom vjere koja je ogoljena od djelovanja. Pa to je nekada opasnije, kako kaže jedan alim, kaže nekad je poznavanje pola istine gore nego nepoznavanje. Kaže ako je ne poznaje tražit će, ako poznaje pola istine ili djelomično istinu, on će onda se umisliti, a ova druga polovina će mu biti potpuno skrivena. Da. Ovdje, Hafize, ulazimo u pitanje poklanjanja i darivanja u međuljudskim odnosima. Pa tako evo i u braku i u porodici. Vjerujem da je ovo prilika da se fokusiramo na te materijalne i nematerijalne aspekte naših života. Naravno, mislim da nas u svemu tome može voditi hadis Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. On je kazao tahada u tahabu, dajte jedni drugima poklone, voljet ćete se. Čak u drugim predajama se kaže da to uklanja bilo kakvu srdžbu ili bilo kakvu zlobu koja se nalazi u prsima. Dakle, zdrav odnos čovjeka, vjernika i vjernice jeste da nastoji poklanjati. I mi znamo da poklanjanje i darivanje nije samo materijalni proces. U periodu vjeritbe, zato sam i kazao najvrednije što su mladići i djevojka u tom periodu poklonili jedno drugom je vrijeme. Jer su poklonili jedno drugome vremena od onoga, dakle, što ne mogu nadoknaditi. Kada govorimo o darivanju, mnogo je hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam gdje preporučuje darivanje do te mjere da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao nemojte ponižavati ništa od dobroga. Kaže, ništa od dobročinstva nemojte ponižavati. Čak je govorio Božji poslanik, ako žena pripremi u svojoj kući neku čorbu, neku kuhanu, kaže, nek doda malo više vode dok kuha da bi svojoj komšijenici poklonila. Dakle, mi imamo u osnovi ta plemenitost da dajemo i kaže se da zadovoljstvo koje osjećaš kada radi Allaha dadneš nešto, radi Gospodara pokloniš, radi Gospodara daruješ, je onaj osjećaj koji vjernik jednostavno ne bi mijenjao ni za jedan drugi osjećaj. Vjernik, vjernica u tome pronalaze smisao svoga postojanja, jer u konačnici mi moramo darovati svojoj, da kažemo, bračnome drugu, mi darujemo i vrijeme i energiju i sve ono što nam je Gospodar dao na raspolaganje. Kada govorimo o darivanju, mi možemo govoriti o materijalnim i nematerijalnim aspektima i govoriti o darivanju kao temeljnom odnosu i možemo reći da porodični odnosi bi trebali počivati na darivanju. Nekad je veći dar kada dođemo kod roditelja i posvetimo im pola sahata ili sahat, nego da smo im donijeli ne znam ti kakvu ukusnu hranu ili neki poklon koji će oni samo staviti na policu da ga gledaju. Dakle, moramo imati na umu da je darivanje to koje i u konačnici ta nesebičnost. Mi kad govorimo o vjernicima i vjernicama, mi vidimo da je nesebičnost karakteristika vjernika i vjernice. I bračni odnosi u velikoj mjeri počivaju na spremnosti da darujemo. Do te mjere je tu izraženo u hadisma Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je poslanik u jednom hadisu kazao da onaj ko nešto pokloni pa onda traži da mu se to vrati, je, kaže, poput psa koji, kaže, povrati pa onda jede ono što je povratio. Dakle, treba imati valjan razlog da se traži ono što smo poklonili i na neki način kada govorimo o poklanjanju mi vidimo da je u savremenom dobu potreba da ljudima poklonimo ono što je najvrijednije, a i tu na neki način vidim i naš najveći propust, a to je da ako smatram da je dar vjere ili dar spoznaje Gospodara da je najveći dar, nakon tog dar znanja o njemu. Evo, naša druženja su na tom fonu, mi jedni drugima darujemo, pa nekada podijelimo, evo kao što je jedan slušalac mislim izad, podijelimo i teška stanja. Dakle, darivanje vremena tek kad smo spremni posvetiti jedni drugima vremena, jer pazite, u savremenom dobu ovaj fokus se usmjerio na ono što je materijalno i onda imate situaciju gdje djeca više govore roditeljima, neću da mi daješ novac, neću da mi poklanjaš stvari, hoću tebi.
Hoću da budeš babo ti prisutan. Hoću majko da ti budeš prisutna u mome životu. Stoga možemo govoriti da je darivanje nešto što govori o karakteru čovjeka. I onda kada cijenimo, pazite, i tu kada govorimo o darivanju, da bi cijenili blagodati koje nam Allah dželešanuhu daje, mi moramo cijeniti i onoga preko koga nam blagodat daje. Tu je dolazi do poroda. Zašto mi roditelje svoje nakon uzvišenog gospodara, dakle, prema njima činimo dobročinstvo kao princip? Zato što trebamo zahvaliti Allahu na daru da imamo oca i majku. To je dar. Kada vidimo da smo spremni karakterom svojim da darujemo, a s druge strane, kad nam neko nešto daruje, spremni smo da budemo zahvalni na tom daru, na pameti nam je, pa se sjetimo dovom, pa prozovemo čovjeka koji nam je darovao. Mi na taj način kod sebe ne samo da pripremamo spremnost da dajemo, nego i da cijenimo darove koji dolaze kod nas. I zato znamo da je u hadisma Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zabilježeno: men lem yeškuri nas lem yeškuri Allah. Onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Tu ima u tumačenju tog hadisa one dvije dimenzije. Prva je da Allah ne prima tvoju zahvalnost. Dakle, Allah ti dao hajili hanumu, ili dao ti hajili muža, jel, bračnoga druga. Ti preko tog insana dobijaš onaj bračni ambijent. Trebaš biti zahvalan na tome. Allah ne prima tvoju zahvalnost na bračnome drugu dok ti ne pokažeš bračnome drugu zahvalnost na tome što imaš ili dobroga prijatelja ili lijepu relaciju. Druga dimenzija tumačenja ovoga hadisa je, kaže Imam Hatabi, jedan od komentatora Kutubu Site, je rekao, kaže, onaj čija je priroda, i to je fenomenalno, kaže, onaj čija je priroda da ne zahvali onoj osobi koju vidi ispred sebe i preko koje je Allah dao da neka blagodat ili nešto dobro uđe u njegov ili njen život, ko nije u stanju da zahvali onome koji ispred njega, kaže, takva osoba će biti u takvoga odnosa da neće zahvaliti ni uzvišenom gospodaru. Kada govorimo kompletan islamsko pravo, dakle, unutar imamo poglavlje koje se zove poglavlje o darivanju. Kako se daje. I pazite, vrlo je zanimljivo da se malo i našalimo. Do te mjere su islamski pravnici razradili, jer vi danas imate ljude na poziciji i oni dobiju nešto. To je klasični mito. Kogod na poziciji uzma poklone, osim onoga što je uobičajeno, tipa, ne znam, nija kahve pola kile ili ne znam, nešto što je sitno. Kaže, do te mjere su razradili. Kaže, da ne bi bilo, kaže, mora se vidjeti da je to ugovor. Jer ja sam donio nekome nešto i kaže, moram mu kazati, ovo je poklon. Imam Šafija kaže, a on mora kazati, primam ovo kao poklon. Onaj koji je na poziciji ne može uzimati to, jer kako će kazati poklon? Ne, to je donešeno nekome koji je na toj poziciji, nije donešeno tebi. I onda je zanimljivo, Imam Nevevije, onaj šafijskoga mezheba, jedne prilike u Damasku uzimao je abdest i njegovo džube je bilo okačeno poredi, neki je lopov ukrao, otrgao to džube i počeo da bježi kroz harem. I kaže, Imam Neveviju je bilo žao, kaže, vjerovatno u nekoj potrebi, i u nanulama je trčao za njim, govori mu, kaže, ja ti poklonio. Kaže, reci, prihvatio sam. Da ne bi bilo da mu je pitao Imama Nevevija što. Zamislite to, taj osjećaj za odgovornost prema drugim ljudima. Kaže, molim Allaha da ga nesretnim na sudnjeme danu, jer je on uzeo moj hak. Ja ga sutra moram na sudnjeme danu vidjeti, ja sam mu poklonio samo da ga ne gleda. Da. Evo, Hafize, nekako smo brzo stigli do kraja današnjeg izdanja. Nekoliko pitanja je bilo koje se odnose na mehr, a iako ne govorimo danas o mehru, evo samo kratko, Safet naš je pitao, ali još nekoliko naših slušateljki vezano za mehr. Je li mehr obaveza isplate u braku ili je mehr isplata u slučaju razvoda braka i zbog čega je mehr propisan od gospodara? Da vam kažem, o tome ćemo ako Bog da govoriti opširnije. Dakle, mehr koji se, prije svega, on je propisan da bi se ženama dao poklon, kako kaže gospodar u suri Nisa, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla, dadnite ženama njihove vjenčane darove kao dar, kao poklon s vaše strane. Mehr se isplaćuje dakle u nekoliko slučajeva, dakle u dva slučaja. Dakle, u jednom slučaju, to je u slučaju razvoda braka, ja uvijek kad budem na vjenčanjima kažem, molim gospodara
da ne dođe do razvoda braka krivicom muža kada je dužan da isplati čitav meher, i u drugi slučaje kada preseli muž, a nije isplatio meher, jer je obaveza tokom života da isplati meher. On obećao je, ne znam koliko je obećao, dakle dužan je da to isplati. Ukoliko nije isplatio, u slučaju smrti muža, dužan je, dakle, iz njegovog imetka, prije podjele imetka, da se ženi isplati njen meher. Ja onda kažem, od ovog drugog vas niko sem Allah ne može zaštititi, smrt se dešava, ali molim Allah da vas zaštiti od razvoda braka gdje je muž razveo se od supruge kada je dužan da joj isplati meher. Dakle, meher je vrlo ozbiljno, vrlo ozbiljan dar koji je dug muža prema ženi i isplaćuje se tokom života. Ako se nije isplatio tokom života, onda nakon preseljenja, dakle iz imovine muža, i ukoliko dođe do razvoda braka krivicom muža, odnosno na muževu inicijativu želi da se razvede od svoje supruge, onda je dužan da joj isplati meher u cijelosti. I tu želim posebno da naglasim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio da meher bude lahak, i to je kontekst u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsticao na moralnost i sklapanje braka. Međutim, danas je vrlo bitno da se procijeni, da žena procijeni šta, i zato smo govorili, postoji nematerijalna prava. Dakle, žena koja se, na primjer, odrekne fakulteta, ona se, na prvi pogled, to je nešto, ona se odrekla potencijalno i materijalnih prava, i gledat ćemo da to malo kontekstualiziramo u duhu onoga što šerijat jeste, da ne bi mi na bilo koji način zloupotrebljavali ono što je Gospodar objavio nama. Meher je princip, dakle, isto kao što je nasljedstvo princip, i naravno u svemu tome žena može oprostiti mužu mehera za života njihovog, ili može se taj meher pretvoriti u neki drugi dar i tako dalje. Dakle, postoji tu jedna fleksibilnost, ali trebamo to posmatrati ozbiljno. To je moj dug. I uvijek mi je na pameti kada klanjamo dženaze, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi klanjao dženazu osobi koja nije izmirila svoje dugove. A nema večeri da poslanik bi legao u postelju da ne bi zamolio Allaha da ga sačuva duga. Dakle, kazao Božji poslanik, klanjajte vi njemu, dok se dug ne podmiri, nema klanjanja. Dakle, olako danas ljudi ulaze u zaduženja, olako njihov imetak ne može da to podmiri, preseli nekada i ostave dugovanja. Dakle, muževi, odnosno muškarci su dužni ono što su obećali da isplate svojim suprugama. Ako ne isplate za život, onda se iz njihovog imetka isplati nakon preseljenja, ili u slučaju da nas Allah dželešanu sve zajedno sačuva i naše brakove, u slučaju razvoda braka dužan je da isplati njegovom inicijativom. Da, Hafize, hvala vam. Evo, dobili smo zaista veliki broj poruka i pitanja, ali evo nismo bili u prilici odgovoriti na sva vaša pitanja. Nadamo se da nas razumijete. Poštovani slušalci, u proteklim minutama pratili ste 279. izdanje emisije Ibadet, veza sa stvoriteljem, koje je za vas uredio i vodio Edin Spahić. Sa nama je bio rukovodilac katedre za hadis na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Hafiz Kenan Musić. Tonska realizacija kolega Mirsad Pitić. Hvala vam na pažnji i do novog slušanja. Esselamu alaikum. Ibadet, veza sa stvoriteljem. 8. sezona. Brak i porodica. Brak je sunnet i životni stil Božijeg poslanika alejhi selam, a porodica je ta prema kojoj vjernik i vjernica trebaju biti najbolji. Ibadetimo čuvajući svoje porodice i prenoseći vrijednosti Islama sljedećim generacijama. Jak i produktivan muslimanski brak osnova je izgradnje čestite zajednice i ostvarivanja smisla našeg postojanja na ovom svijetu. Ibadet, veza sa stvoriteljem, u društvu sa Hafizom doktorom Kenanom Musićem. Ponedjeljkom od 10 sati. Urednik i voditelj Edin Spahić.